ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 8:30 ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ आकाशवाणी इम्फाल नोलिनी देवी ने पाव पजरी अहन बदा मरोइबा पाव मणिपुर दा हौकिबा पुंग कुनमरी दा ख्वाइदगी याम्बा सांगदा कोविड पॉजिटिव ओइबा मियोय कुन सिखी अनोबा पॉजिटिव केस 942 थेंगनकी राज्य सिदा थमलिबा कर्फ्यू असिना कोमसिलंबा अथिंगबा खरा कोमथोगनबगी मतांगदा मुख्यमंत्री के सेक्रेटरीना राज्य की होम विभाग दा थबक लौखटना बाहाइख्रे कर्फ्यू न मरम ओइदुना मना मसिंग थारिबा मियोय सिंगना मायोकनरिबा खुदोंग चादबा कया कोखनबा सरकार ने थबक पाइखटले लेबाग असिदा हौकिबा पुंग कुनमरिदा कोविड के अनोबा केस 1,19,19 हेना थेंगनखी मियोय 1,3,493 सिखी अमसियों हौकिबा नुमित खरनी असिदा लेबाग असिदा नोंगमदा कोविड के अनाबा मियोय 1,00,000 की मथक्ता नाबा फरकपगा लोइनना नाबा फरकपगी सांग सादा 32.8 ओइरे लेबाग असिदा कोविड-19 की लाइसेट अमुक हन्ना संदोरकलिबा असिगी येंगलगा चेक्सिनबा वाटपगी थवोंगसिंग तोकपिना बाहायजरी यमदगी हेक्ता थोकपदा फेस मास्क उपियु मी अमगा की मरक्ता फुट 6 लापना लेबियु माइमिट अमदी खुसा तोइना हमदोक्तुना तरुतनाना थंबियु कोविड-19 दगी ngaktoknaba tangai phadaba satna kanglon sing ngakna satpinaba thawbal gi SP ibomsana appeal tawratuna hai मियामबु सांसम इबोमसा सिंह SP थवाना खुरुमजरी नुसिजेराबा एइसा सिंह तमथिरबा कोविड-19 लाइसेटगी कंजनबगिदमक अखोय अमुक हन सेक्शनबगी फिरेप लौमिनरसी फेस मास्क सोयदन उपियु मी अमगा की मरक्ता फिट 6 लापना लेबियु हैंड सैनिटाइजर सिनबियु हैंड वाश नत्रगा सापोन सिनदुना खुदसा सेंगना हांबियु लाइसेट असिदगी ngaktoknaba matam फदबा चना कांगोनसिंग अखोय खुदिमंग ngakna चमिनसी सेक्शन बाहायबसिना लाइसेट अच्छी चंगहनदनबगी ख्वाइदगी फरब पांबैनी मयामबु अमुक हन्ना खुरुमजरी हौजिक मपुंग ओइबा पाव मणिपुर दा हौकिबा पुंग कुनमरी दा ख्वाइदगी याम्बा सांगदा कोविड पॉजिटिव ओइबा मियोय कुन सिकी अनोबा पॉजिटिव 942 थेंगनकी राज्य की हक्सल विभाग नंगसी नुमिदांग वैरम थोकिबा जेरोल अमदा हाई हौकिबा पुंग कुनमरी दा मियोय 3,392 कोविड टेस्ट तौबदा मियोय 942 पॉजिटिव ओइबा थेंगनकी मसिगा लोइनाना अपुनबा पॉजिटिव केस की मसिंग 9,53 सुरे नौना पॉजिटिव ओइकिबसिंग अदो इम्फाल वेस्ट तगी 13 इम्फाल ईस्ट तगी 13 थौबाल दगी 53 चुराचानपुर दगी 53 बिष्णुपुर दगी 92 उखरुल दगी 38 कक्सिंग दगी 13 कांगपोकपी दगी 19 सेनापति दगी 9 टेंगनोपन दगी 8 जिरीबाम दगी 5 चांदेल दगी 3 कामजोंग अमसुंग तमेंगलोंग दगी अमममनी हाइरिबा मतम असिगी मनुंगदा कोविड पॉजिटिव ओइबा पुन्ना मियोय कुन सिकी मकोइसिंग अदुगी मनुंगदा इम्फाल ईस्ट तगी 9 इम्फाल वेस्ट तगी 3 थौबाल दगी 3 कक्सिंग दगी 2 चांदेल चुराचानपुर अमसुंग कामजोंग दगी अमममनी मसिगा लोइनाना पॉजिटिव ओइबा सिकी बमिगी मसिंग 9 सुरे मरक असिदा कोविड लाइसेट की अनिसुबा वेबदा पॉजिटिव केस की मसिंग लेप्तना हेंगलकलिबा असिदा फॉरेस्ट अमसुंग एनवायरनमेंट मंत्री अवांगबो न्यूमाइना कन्ना नुंगनांगबा फोंदोक्रे वैक्सीन कापा यारबा मिपुंग खुदिंगमकना वैक्सीन कापथोकनबा अमसुंग वैक्सीन कापगी कानबा अदो मिपुंग खुदिंगमकता निंगथीना खंगहनबसु मंत्रीना अपील तौरी कोविड-19 की सतना कांगलोनसिंग मपुंग फाना ngakpa amadi वैक्सीन कापथोकपगी थबकता मियामना सरकार गा पुन्ना चटमिनरबदी लाइसेट असिदगी ngakthokpa ngamgani hainasu मंत्रीना हाइदे मंत्री की लमसिंग मखादा तमेंगलोंग जिला की तौसेम प्राइमरी हेल्थ सेंटर दा ngarang बेनिफिशियरी यांखैदा कोविड की अहानबा डोज की वैक्सीन कापख्रे मैकई कयादगी मियामना पुंगथोकनरकपा अमदि हाइजरकपदगी हौजिक थमलिबा कर्फ्यू असिना कोनसिलंबा अथिंगबा खरसु कोमथोकहनबगी मतांगदा मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी निंगथौजम जियोफ्रीना राज्यगी होम विभाग दा थबक लौखटनबा हाइख्रे सोशल डिस्टेंसिंग मास्क उपा अमदि सैनिटाइजेशन की नियम ngakna चटपगा लोइनाना कोमथोकनबा पल्लिबसिंग अदुगी मनुंगदा बैंकिंग सर्विसिंग निंगथौकाबा युमसकैसा अमसुंग इराय नुमिता अककनबा स्टाफ मसिंग लोइनाना अयुक पुंग 10 दगी नुंगथिल पुंग 2 मखाइ फावबा हांगबा
Sasangi Machinjak Sangom Amadi Sangom ki Potoking Yonba Finance Department amasung Treasury sing akaknaba staff kharaga loina na hangba Jana taknaba polam sing manama sing grocery hidak lang takna singba polam singi home delivery ICDS amasung ICPS ki makada leiba home delivery service sing amadi child protection service na singba yauri Paugi madak thana atenba break ama Chahi nifu manga amasung masigi mathakta leiba COVID-19 gi ahanba dose ki vaccine kap khaba matung Chayol mari dagina Nepal fawba suraba miyoi khudingmakna ani suba dose gi vaccine kapa yaragani Maramaduna healthcare worker amadi frontline workers sing yauna ahanba dose ki vaccine kap khaba beneficiary khudingmakna yariba makai atuba matamda designated COVID vaccination center singa chapiduna ani suba dose gi vaccine kap thokpiyu Paujin Jariba State Mission Director State Health Society National Health Mission Manipur Tabi policy Akaspani Imphal Dagini Raja Sigi Zilla Kreda Hosik Tamliba curfew asina Madam Oidona Manama Sing Tariba Musing na Makogi Potok Yon Pamlay Tabagi Awaba Mayonariba Dukokanaba Serkana Tabak by Katle Mukimati Long Tombam Bilan Singna Twitter Tagat Ba Warul Amatahai Manama Sing Tariba Musing Asidagi Makogi Potok Sing Adu Lesin Nabagi Damak Mahagna Manipur Organic Mission Agency Momada Kangan Kre Momagi Project Director na Lusingba Kangbu Amanam Visnupur Jila ki Kabo Waksing Koyuman Amasung Kwasipay na Singba Mapam Sing da Satuna Manama Sing Metric Ton Mangarom Lechile Lechila ba Manama Sing Sing Adu Hose Cold Storage da Tamle Amasung Masi Miyam da Home Delivery ki Kutang da Fangalagani Miyam na mayok na riba kudong sa Bakayagi Matang da Pau Piyak Pagi da Muktasu Mukhimantree na Media ki Miyoi Singbu Tagat Papangdokli Tawbal Jila ki Yaripok Police Station ki Kangbu Amanang ngasi ayuk haitoy po pisinglakta curfew mapung panat sa nahanaba at awok sektaw bada yuyon pamyoy ani yung ulita samayang kaiga kuna na fare. Yu adu car amaga motorcycle amaga da purak pani par bamyoy sing amasang using adu Yaripok ki exercise sa sinakre hairi. BJP ki National President Jagat Prakash Nadana Congress lujing basing na miyambu lana lamjing duna mipay ba po kalaga rajniti gi oiba kudong sabalaw na bako na ihay na maral siri. Congress President Sonia Gandhi dang city ki ba city amada say Nadana hay. Leba kasi na COVID-19 butaw na panamayok na diba asida birodi dol asina miyambu jamam na bako na bako na di. Mahang nahay, malim kisa kulakli ba leba kayaga manata ba mawongda Pradhan Mantri Narendra Modi ki lamjing makada COVID ki frontline workers sing amadi ahal oy ba myoy sing bu vaccine kapadana tana na oy ba myoy sing da su vaccine kapagi tawag hana na hokre. Mahang nahay, laiset asibu maiki ba pina ba Pradhan Mantri na Mukhyamantri kuring makapuna ho na minari. Congress Working Committee na vaccine kapagi matangda Modi sarkar na masigi daitla mapungpana lawdre hay na maral sirpa dugi paukumda sinadana hay. Congress ki khwaidagi makok thongba lusing basing na phawba vaccine kapagi thabagda decentralized tawnaba dabi tawkibani. Mang na hay kendra na raja singda vaccine sada yang khaidi lam na pangale. BJP na panba raja singda mipung kudimak lem na vaccine kapagi tawsil adugi matangda Sri Nadana Congress na panba raja singda su dolasi na masiga japana ba wapam yautok na bahay ki. Assam da nong na semki bahimanta Biswas Sarma sarkar ki Mantri Mandol ki ahan ba mipam ngasi numidang Guwahati da pangtok lagani. Wapam masi Sri Biswas Sarma na paumising da pungdok ki bani. Mantri Mandol ki mipam adu da COVID-19 ki pibam ki matang da kanagani. Raja di tahu ki bapung kunwari da COVID ki positive case lesing mga chani pan ahum tengna ki aduga hari ba matam asigi manung da mioy humputara taret ki. Jammu Kashmir ki Anantnag Zilla ki Bhailu Khulda ngasi ayu security force ka terrorist singa khudthongna bada terrorist ahum sire. Police ki paun hai security force ki apun ba kangbu amana akakna ba pau mafang badagi mafam madu ko sinduna ti humbagi thabak zatha bada khudthongna bagi thawdo odu thoki bani. Security force ki kangbu aduna mafam du hek yaurakpada terrorist singa nongmai kapsilaki. Security force na handuna nongmai kapada terrorist ahum adu siki bani. Akaspani Imphal dagi pau tabiri. COVID-19 laisat ki ani suba web da hojik Bharat active case ki masing hantarakli laina asitagi naba pharakpagi sangsu leptan hengalakli adumainamag raija masung union territory kharadadi active case ki masing hangalakpo uri haksil masung yaipe Imphal Mantralay na hai lebak asida hojik active case ki masing asi apunba positive case ki sada tara taruk dasmik ama manga oiri
Lamada Mantralay na Hai Hosek Lebak Asida active case Lakunta Tare Lising Tara Mangagi Matak the lady. Haukiba Numit Karani Asida Lebak Asida no Mada Mui Lak Ahunki Matakta Naba Parak Pagaluinana Lena Asina Nabadagi Pagalapaki Sangso Hangalaktuna Hosek Sadamar Punito does make Taret Manga Oide. Haksel Mantralay na Hai Haukiba Punkun Marida COVID ki Anaba Lak Ahum Lising Yakaitaruk Hena Naba Paraki. Masiga Luinana, Naba Parak Pamigi Masing, Koti Ama Lak Marputara Hele. Lebak Asida Hoki Bapung Kunmarida COVID Keno Bakes Lak Hum Lising Kunmapan Hena Tingnaki, Aduga, Mui Lising Hum Sanipan Hum Putara Taruk Siki, Masiga Luinana, Lena Asida Siki Bamigi Masing, Lak Ani Lising Nipumapan Hele. Kendra Sarkar na hauzik phawbada Rajya amadi Union Territory singda COVID ki vaccine dose koti tara nipan hena lemna pikre masigi manungda koti tara tare lak mapan hena sizinakre hauzik COVID vaccine ki dose lak marphu tara lising kunthama toy hena lady lagiba numit humni gi manungda Rajya sing amasung Union Territory singda COVID ki vaccine dose lak tare lising kun mapan hena piragani haina so mantralayna thajaba pikre Marak Asida Haksel Mantralay na Hari, coronavirus tagi ngaktok bagi damak vaccine kaptok pahibasi yam namak madu oi. Amasung, lebak Asida COVID-19 gi vaccine kapagi ahum suba pes haukre. Mantralay na Hai, Uttar Pradesh da sang khwaidagi yam na vaccine dose lak tara matoy lising yang kay nitoy lady. Aduga, Gujarat dose lak nipan lising kunta nitoy lady. Lebak Asida huzik phawbada beneficiary singda COVID ki vaccine dose koti tara tare lak kuntare hena kapkre. Hauki Bapung Kunmarida vaccine dose lak kun mga hena kapki. Lebak Asida huzik COVID ki vaccine kapagi ahum suba tangkak mapung phana sa thari. Haksel Mantralay na Hai, sahi tara nipan dagi nipumari phawbagi manungda leiba beneficiary lak kun mga lising yang kay mapan hen bada aan ba dose ki vaccine kapkre. Hauki Bapung Kunmarida sahi kangrup asigi mioy lak mga lising kunmari hena vaccine kapki. Sahi nipu mangagi mataki beneficiary koti tara humdoi lak kun matoy hen badana hanana vaccine kapkabani. Mizoram tangarang dagi numit tare ni Rajya Sinba tungna total lockdown tauki badagi Rajya gi mafam pumna makta mi satok tasin amasung thabag thauram pumna maklepkre lockdown na si me tara tare thawwa sathagani. Meghalay tangarang COVID-19 na naba miyoy mga lekile samri mapana nauna positive oiki. Siraba miyoy mga mag-is kasi health zila dagini. Rajya sida active case lising ahum chuk na humpunitoy suri. Rajya sida apun ba positive case lising kun chama kun mapan ki manungda lising tara taruk sa nipan kun chamari naba pakre. Puna siki ba masing na sa ni kun humdoy suri. Nagaling tangarang nauna mi sama kun humdoy positive oirak padagi. Rajya sida COVID-19 positive oy ba apun ba masing lising tara taruk sa ni marpu humdoy suri. Ngarang mini putare disa tauki badagi naba pakiba masing lising tarani toy sa tret kuntra mari yore. Active case lising ani sa nipan marpu mari lady ngarang mi tara siki badagi laicet asida siki ba apun ba masing chamani pusure. Tungan-tungan balibak sing napidakwa ana layang ki polam sing amasung hidak langtak sing sarkana Rajya sing amasung Union Territory sing da lepta na yentokli. Haksel amasung yaipai Imphal Mantralay na Hai hauzik phawbada Rajya sing amasung Union Territory sing da puna oxygen concentrator lising nipan oxygen cylinder lising mga hena oxygen generation plant tara nipan ventilator amasung BiPAP lising mga satok marpu tara nipan amadi remdesivir vial lakahum lising nifu hena yentokre. Haksel Mantralay na Hai maling bileba kaya na pidak liba tengbangi polam sing asina Rajya sing amasung Union Territory sing na COVID laiset thengna badam pating oiri tengbangi polam sing asi darkar leba sing da hena tuna phanghan na ba Kendra Sarkar na thaurang kaya su paikhatle. National Human Rights Commission NHRC na Kendra amasung Rajya Sarkar sing da COVID-19 gi real time medical dashboard singkat pagamari lena ba COVID-19 gi advisory mapung phana chalan na ba taksin kre. Hospital singda phamung matik sana phanghan ba oxygen hidak langthak amadi khuju khulai sing miyam da ningthi na phanghan khibagi e pausing khomji na ba COVID-19 gi dashboard sing asi linkhat na ba commission na Rajya sing amasung Kendra Sarkar sing da khangan khibani. Loisilak pada COVID-19 dagi ngakthok na ba face mask uppa puttaru lamna na leiba khutsa amati mai mi taru tanana thamba haiba achamba thawung ahum asi ngakna chatti na ba amukhana ingsingjari. Aroibada maroiba pau amukhana. Manipurda haukiba pungkun marida khwaidagi yamba sangda COVID positive oiba mioi kun siki anobo positive case sangma marpu tarani toy thingnaki.
राज्य सिदा थमलिबा कर्फ्यू असिना कोनसिलंबा अथिंगबा खरा कोमथोकहनबगी मतंगदा मुख्यमंत्री की सेक्रेटरीना राज्य की होम विभाग ता थबक लौकटनबा हाइख्रे कर्फ्यू न मरम ओइदना मना मसिंग थारिबा म्योइसिंग न मायोकनरिबा खुदोंग सादबा कया कोखनबा सरकार न थबक पाइखटले लेबाक असिदा हौकिबा पुंग कुनमरीदा कोविड की अनोबा केस लाख 3,19,18 हेना थेंगनकी मियोइ 3,9,863 सीखी अमसुंग हौकिबा नुमित खरनी असिदा लेबाक असिदा नौमदा कोविड की अनाबा मियोइ लाख 3 की मथक्ता नाबा फरकपक लोइनना नाबा फरकपगी चांग चादा 92.8 ओइदे पाउलोइजरे।